Polatов'dan, Usvaliyev'den, bakmele Suyunbayev'in balları. Suyunbayev. Suyunbayev. Vapşı bence sevan kişi kalacak. Bu sistemada bu yıl 68-69 yıl işleyim de. Oşular aralıkta ben 30.000 operasyon. 30.000. 30. Men bıçağım tibegen organ kalan jokka. Emi Rıskulov jönde. Muratbek Rıskulov. Bu kişi menem mamilem jakşı bolçu. Emal tuvasa talant. Anday kişi jok. Bolbayt da. Bunday men jakşı görüşü mamilemiz bar ele. Bir jol kolu panarisi ol bir ay hüyüne varıp жүрдüm. Bir gün geçtim. Aymanbet'e çıktım. Çorkayım. Anam onday infeksiya etip şuna ayaktırıp. Anam bu jolu ağırıp kalganda. 3. gün alıp geldi. Eski valisi var. Demel albayt kursak mamday temperatürü görüp çoşup kettim. Jankı kempiri kumşali bu. Uşu bişigimden razım gözün çetti. Mabet. Mana özü gün öldü dedi. 3 günden beri görüngen içip kıynalıp jetpay Mabet çıkıral. Çıkırma. Dep mana ailesi yetkende bugün çıkır dep aytdı. Dedi ona görüp öyle yaman oldum. Jaman peritani jankı. Vay moko, bu emne kılganınız dedi. Bak oğlunuz şu günüge aytıp koysanız sizi basa kalıp soyup etilem bu. Emne mittiniz? Ayman beteme korktum, ötüp ketet kılıp özümü ötközüp koydum dedi. Bizden de ötüşüp ketse dağı 5% şans olsa biz jasayız. Jassam jankıday. Sokru çekisi jarılıp polnoy перитонит. Ana alıp, patazalap, uşu yerde jattım canında bir cumadayin öldü o. Eşti kişi iki gün neyini esine gelgende ayıttı İmam Bey. Jakşı gelattın hele, bir jamanatlı kılıp ketmeye baldım dedi. Jaştık emez. Kıynalıp atıp ketmedi mi? Kıynalıp atıp ketti. Anan kança birici var ya şu anda. Oşo kışkı zaman birici. İşçiğe çıkmaya oturum. Anan ketip barat. Anda teetiki monço. Ulag melenkede yankı. Kardiyalaba oşu. Biril jirde monço var bolç. İlgerteden barışıyoruz. Çarşımız ismi o. Barat bana maşine düşüyor. Bir Mişa degen iyi birey veril oşu var. Çarşımda aldırıyoruz. Canında öyle oşkaya birey. Ай, Миша, ты слышал? Бельбейте меня вот. Против шампан кабинет такого человека зарезали, убили. Рысқұловты айтып еді. Ошонда эле башыма айланып эле жыгылып баратам. Сразу элишке чыркап чыгып бакыт кармап туруп калдым. Жарымын эле алып калган. Миша алып аткан чуркап, что случилось? Ничего. Вы идите сейчас перейдем. Ошол жарым алдырган боюнча кетпедим. İçim uşunday tüyülüp nerem hissetkende olsa. Anam bana ölgönde Osvaliyev, Suyunbayev, Kulatıplar barıptır deyine. Birinci hoşum, o şeyci aytıptır. Mabetli gün öyle verir. Mabetli günü yok, özünde günü. Barbay ölöründe barıp. Birinci hoşum, balbasa bizge gelgen, bizden ölgön. Geçip bardım, özüm günü aytpayt. Bizdi gün öyleydi. O жерге барсыла баса қалып сойып өлтірді, аған көңгенбіз. Ошо биринчи шележе туура айтты. Аны кийин Сүйүнбаев айтып берди. Ушу киши айтты деп. Ошол убакта бир полоса болуп кетти, бизден 5 өлүп кетти. Догдуруп деген чоң киши, анда ал да өтүп кеткен. Анан баягы Казакбаев өлдү. Акылбеков шерин öldü. Dagın 5 yıl. Demanda bu şehirden da известный kişiler ölse birili günde bilinedi. Birili günde. Ondan keyin ben şu 68 yılın içinde ömrümün 3'ten 1 bölümün больницада öttü o. Cumalap jatıp kalam doşanay kişiler.
Anda жалғыз хирургтың күн түн демей шығарады. Күн түн демей іштечім. Ананда бір күні saat 1'de çıkırdı. Jakob деген университет профессорлығы ойнатырып. Жақсы зор кішілі. Ошаны алып келіпті. Онтап, бізде қорқып өтішкенде келеді да. Өтім omындай. Мен көріп, срочно бересің. Атеге айтып отыр, жоқ, қойып тұрайын, әйін қойып тұр. Ертеңге чейін қойып тұр, авені менен. Үш жерден 5 кішілік өліп кеттілі деп барын біледі. Мұндайда грубості характер, решительность керек. Мен айттым жақшы, 5 кішін жақшы біледі екенсің. Кеттім. Қала бер. Ертең қалсаң, 6-шы қылып өзіңді жазып қой деп. Бақырып адады кете көрме деп. Әміне базарға келдім. Әміне тырғап айтетесің. Сен мамдай сабақ берді, мен саған барып ақыл үйретіп. Сен маған сразу жасып айғып кетті. Мұндай случай көп. Құлатовтың аялын жасады. Құлаттың аялы жап-жаш аял екен, іспесі сарғарып кеттір, консул көтеріп келіп, ана аял екен де білчіміз. Анда тескі больница, Кенедей палата. Алып келіп, операция алып келсін, бір бақта айтты, Құлат келді деп. Құлатын көрген демес. Кірсем отырып тұр. Құлат, біріншілі құлағы көрінді. Андай құлақты қырғыздан көргеніміз, көріп, башына мені оғызым бош деп айтпаймын. Көргенім сырады айтып. Ушындай оғырларын айтып берем, срочно операция жасау керек. Москваға алып кетесіз, бұл қызыңыз бі, келініңіз бі, Москва алып кетесіз қойсам, төлі қарап қалды. Танымаймын де. Әй жігіт, сен емне қыласың деді. Мен да осы жерде іштеймін дедім. Үшін Москваға алып кетішім керек. Эми чоңдор орса, обычно ошо калып кетчүлөр, ошон үчүн айтып атам сен. Эч жака барбайт, уш жерден сен өзүң жасайсың деди. Рахмат, ишенсеңиз, пожалуйста дедим. Анан туруп айтты, жигит деп сүйлөйт экен, кийин өлүп калган. Эй жигит, бул менин кызым демес, келиним демес, бул менин катыным деди. Ой, кечиресиз. Açık şeken giyin ayıkkandan giyin anan aytay. Jigit, bay senin sorağınız yok deydi. Ayalım ölüp kaldı deydi. Bul bunun bir tuğan singlisi deydi. Yaş kız deydi. En atası mınday güyevaladan ajrabayıl deyip, bunu meni uyum alıp gelip taştap koydu deydi. Meni baktırıp koydu deydi. Anam bakıp жүрüp 18 kız çıkarıp anan katın kılıp almadım mı deydi. Okumuş bir şeyler. Мындай көп, мындай мисалда. Қошоевтың атасында біз. Анда көлде салып жүрсем, кешінде главврач райкомы таап мені срочно Қошоевтың атасы Қошоев мен сайын Мамет тез кел деді. Анда машина ештеңе жоқ. Түн ішінде райкомның шалдыраған машинасын берді. Түн бойы жүріп отырып, таңға келдім де. Gelip sırada İspes'e varsam, avuşkaken daha 3-4 gün ağırıp bağımındayım. Sırada alıp geldim, operasyon. Koşoyvan'da Verhon Sent Pirsi'den andele tanal geldi. Balası ait düşündürsem, cesadı, özüm bildiğiniz cesadı. Cesap, gölge es barbay cağa oturup kaldım. Bizde o tijolo operasyon 4-5 güneyin oladı. Bizde benim bizde bu göz adamın göz güç degen çandık. Bizim bayağı yüzünü ispesizke karata günlük 20-30 kişini görüyoruz. Tıbıratıp pürüstük bana gelip kıyıkır birinciyle basa kalıp soybaysın. Bunda karayısın. Birinciyle karağında göz eydet. Kıynalı atkan. Bayağı operasyon 4-5 günde en olup Ağırgan yeri basılıp temperatür girip barganda ele göz eytildi. Anan avuşka tüzüp koңala başladı. Temirbek ayttan bul köp süylebegen kişi dedi. Ben söz dile gerek yok da.
Ana ben kırgan kişilerini tamaşalaşa verem. Oňula başlaganda, o yerin aygarına gözüm jetkende ayt janına oturup, Mavuşka dedim ben, Batışan'ın atası ekensiz. Siz kempiri yok eken. Orus Tatar bir tavuğunu alıp görüp dursiz. Emundan buyursa bana sen çıkıp gitmeye oldunuz. Ben size ayal alıp vereyim dedim. Gülüp koydu. Muhammed balam ben bir de aytıp vereyim dedi. Bir buka sazga tıkılıp jatkan eken deydi. Jiyekte muzolar ötüp barasa buka başın götürüp, "Ey, eneňer gaýda?" dep aýtdy. Biz nenebizde emne kalasyň degende alyp batkatan çıkıp alsaň işte. Ukmuş keliştirdi. Unutmayın. Bunu emne aýtyp anysy kanday? Men bu жерden çıgaýyn dedi. Keliştirdi. Çıkıp ketdi ýakşy. 15 gün eline balasy Temirbeg'e aýmadı. Awuşka emne dediň dedi. Emne depdim, iştigirgen emes. Çoşup ketdim. Ya, birden oldu sen. Barsam öyle şol kulağım jiwadı. Tay. Muhammed birden aýtdylar. Suraç süýleşdi öyle. Emne dediň öyle deyip. O eşimde yok men tamaşalay berişlem dedi. O eşitip görüştü maga. Bir jodaýyn dagızman dedi. O janymdy goýma. Oy men ayal alyp bereýin dedi. Okuyan bu 80'den aşkan emelen. Oşonu surap atkan turbaýy dedi. Ana men barmadım. Barıp alyp ber deydi. Öpeydi onan. Men hareket kılıp atam dedim. Men tavazamatan alyp berem deyip öptep çıkış gerek. Mundaylar hem toldurak. Ya Konduçalı'nın ben 100 yılını ötközmedim. Konduçalı men operasyonda 50 yıl yaşadım o var.